Televisi mungkin setiap orang andi setiap compok, HP nekuk tungideng gula ben sampian, sehingga pengajian sesifat tasalap pada bi lambok sebelum maurib ngaji Quran, mari maurib ngaji Quran. Ni kan makin mulai elang pakalabi burleburan. Bahkan sebagian orang tua makin gak dinto cenderung mun andi anak le lebih kempang untuk masuk aki pendidikan formal, tempeng penting aki masuk ke pendidikan bersifat madrasah. Jadi jeding ni kan benih pah ada setan dah bu walhan aja ke sampean saya audu no. Mangkan sampean mun kol telok malam masuk ke jeding bah macam beda orang tu dia tanya aki walhan ya ngako ko. Pula tebak kamat tua dia kedok ben canteng le caya dekanya. Ia wala gundul yang ke beda buung. Cak ni tereng penggalan salah tak beri pese ngusar beri ya karo. Orang ngongke apa hongke kia ka pentas tak beri pese ngusar pacek ka aja na ubung jauh mata ke bulus-bus. Salah tak beri entar katas pakai yang teratanya embuung maria laki ego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabih al-aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan Subulja, Kiai Haji Imam Bukhari Muslim, saya sangat abtina amul ja'aki, sangat abtina ta'zimi. Ajunan Subulja, Kiai Haji Imam Makmum juga sangat betul kaula taati. Ajunan Kiai Khalil, ajunan Kiai Haji Masduki, ajunan Kiai Syarqawi, ajunan Kiai Suryadi, benda seteja para kiai, seteja para kurus ampun alengki nuun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian beten gaula tak oning da asmaipun. Namun meskipun beten gaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat seteja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh, bini sepuh secara istimewa pemangku tisa setempat beserta jajaran-jajaran tisaipun, sahibud da'wah wa sahibul manzil, Eki Kak Dinto, Bapak Rifai sekeluarga, Sikak Dima kesempatan makin abada aki acara haul terjukan tasyakuran rumah. Semoga panapa seeka hajat sareng tuan rumah, doa pangarep seteja ijabah sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ngiring amuji ben asyukur dak ke Allah. Malam semangkin kau leban ajunan bi Allah takdir alengki apolong dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempat, alakoh kebagusan majlis zikir asareng kalaban orang-orang seemul jaki Allah, para guru, para ulama. Semoga kasayan melembangkan Kak Dinto benih cuma kasayan saya pada ngaki itunya seteja sehadir. Semoga apapun dalam keadaan saya sampai ngadep dak ke Allah Subhanahu wa taala, sehingga kau leban ajunan makin benih keng tak sengkah, benih keng tak leso, benih keng tak payah. Jenuh-jenan ketinika kan siang kuleban sampian kasaba nggih. Malam nika ki hadir untuk nyampurna ki acara Pak Rifai.
acara malam makin ni kesukses benih marga kula ben ke khori rabu kak kantoh marga sampian entar maka kula ben ke khori depak mun sampian tade ya gagal acarana pahi kawal bi bagian tepote ni buh anti peluru ni kan kula maki datang jauh mun sampian tade ki burung tak teti dungka-dungka jauh maka tidak orang kepakuna pidato kula. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang tidak terlihat. Yang cuba ada pah ngucap tak beres. Jadi makin ke acara sukses gara-gara rabuna ajunan. Semoga ajunan serabu kak dinto sareng Allah peringi balisan kelaban balisan dunia akhirat. Amin. Ngaturaki solawat dan salam dek Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto apek ta kaula ajunan dari petang putu iki bekaterang ilmu sekalaban ilmu kak dinto kaula ban ajunan bisa apitaki antara halal kalaban haram antara hak kalaban batil semua kesadaran hadir termasuk dari kelompok-kelompok sekaging syafa'aipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Ketika abahas masalah mate maka orang mate kak dinto bahas bi orang sodi merupakan pembahasan yang bersifat gaib. Kita bagi kula ben sampian ka mate ni kacomani ngalih selama manusia mate salah setari nama teh katinapah kau leben sampian tak oning ilum kopur ngak napa tak oning lah yang tanpa kala bentengal kaula ajunan alam kopur neka ki inyamai alam tunyah nyaman sementara arwah ruh kak dinto tempat aki secepon ulama beda seadabu fi a'la illiyin beda seadabu fi sijjin beda seadabu aki mu'allakun bainas sama'i wal ard kak dinto merupakan alamul barzakhiyah yang Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki menyatakan al-hayatul barzakhiyah odi tapi ka odian sebangsa barzakh sekula ben sampian tak oning lah karena kaula ben sampian tak oning katinapa posisina orang seampun seta maka kaula ben panjenengan cuma bisa mastiaki cek sesete kak dinto selamat kalau ben cara itu aki ya boleh na boleh karena kaula ben sampian taoning katinapa ben kondisi na orang sampun seteh selamat napa punten maka kaula ben panjenengan bisa amas teaki cek sesete kak dinto selamat kalaben cara adua mungkin almarhumin almarhumat dari bengesepuan Bapak Rifai sampun seteh kalaben iya khole kati mungkin kak dinto seteh jatusan ampun esapora sareng Allah amin ni kenapa geng gelak ke khori tojo mik sedeng kula mik colbeng ke dalam ni. Cak dekat sana kemunek kene pah katon cak dekat tok. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Ketika am bener bada orang atingkal tunya ternyata bina foto napas itu aki. Tak usah aja lancang mun dina foto ni kak. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka saja tua naring sepone ke sepora sareng Allah. Amin Allahumma. Lancang kaluh oba kesebandaan. Astaghfirullah li wa liwalidayya. Astaghfirullah li wa liwalidayya. Saja tu sana orang sepo sepora Allahumma lancang galuh oba kesepandaan boleh astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi bapak sesete tu sana isapora embuk sete kia tu aki kia astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah macadi mate teloan sebutnya mana mak lebede isapora astaghfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki wa misnari astaghfirullah beni misnari kanto misnari compok ni dikit bayang mbak mau denda gula
Yang penting sudah ada usaha doa, sepenting pada usaha enyo ona kisah porah kanjeng Nabi sa'adabu ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidhunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayufaru lahum bidu'ail ahya. Tang umat ring am bener yang nang hadis ada am bener okay? Tang umat ring am bener termasuk umat saya kini seri Allah mik ngukos nih kah oh jadi tak cian agak lu ini kemudian nom kerker gula lagi. Ada sebagian orang am bener kadin to saya tetu sana banyak, bahkan dalam hadis dinyatakan kal jibal, jibal ni ke gunung ngaiba tak pada ben jabal, mun jabal ni ke situng gunung, kalau jibal gunung ngaiba tapi make anung gunung wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum make banyak tusah isapora sareng Allah bidu'ail ahya gara-gara itu akibi seodi amin Allahumma. Aslinya ke paimot kak kagulaban sampian makle kagulaban sampian nak foto ni kayak siapa pagi mangkene kesesuai dengan teknologi canggih globalisasi masuk sehingga pendidikan nak foto kagulaban ajunan terganggu di bidang masalah agama. Televisi mungkin setiap orang andi setiap compok HP nekuk tungideng kagulaban sampian sehingga pengajian sesifat tasalap pada bi lambok sebelum maurib ngaji Quran mari maurib ngaji Quran ni kan makin mulai elang pakalabi burleburan. Bahkan sebagian orang tua makin gak dinto cenderung mun andi anak le kelebih gampang untuk masuk aki pendidikan formal tempeng penting aki masuk ke pendidikan bersifat madrasah. Dan kula sering ngabala iman keaman punten sekolah formal ni kata klero keng cuman sesalah mun gara-gara formal sampai madrasah tak sekolah. Kan banyak mungkin ni kan ki laku sekolah SMP negeri lemalem les seng malam mah belajar bersama madrasah tak milo Quran ada tak ngaji bi ustaz tanya aki ki Senin me tak masuk demen ni les tak ki Selasa los ki Rebu los bila saya ajar kitab ya tak ajar sekali kula ngabala iman gak diman kula ni ka sekolah SD kula sekolah MA S1 kula bahkan kuliah S2 tapi gula ni kesulam sabina ajar mak kita tahu biar yang sepone ke ya ajari dimin seni kecukan Quran ya ajari mak kita uning ngaji sehingga beni masalah kelero ketika masuk ke formal sekelero kak dinto ketika gara-gara nabeng formal gula ben sampean sampai madrasah tak ajaraki kana foto kau depan jenengan bahkan mungkin bengkalan pah bode sing ngocak aduh mun karo madrasah teti apa kana teti apa teti orang teti apa bumun pan lulusan madrasah teti coba Mekas ini ketua dipimpin dimin sareng bupati asmana Kiai Haji Khalilur Rahman. Mek Kiai Haji asli lulusan madrasah kan. Sumenep Kiai Haji Busrul Karim. Mek Kiai Haji lulusan madrasah. Sampang Kiai Haji Fannan Hasib. Mek Kiai Haji madrasah. Bengkalan Kiai Haji Fuad Amin. Mek Kiai Haji asli lulusan madrasah. Malah ijazahnya kelebak cuma SD aja pun. Kuda galak bengal ngucap lan orang ngala seta. Menurut dia toko eperong colok lah. Bang kita nyaki sampai cuma ijazah SD mik teti bupati kiai. Jawab sareng Kiai Fuad. Ajeng kok SD bupati mun sampai andi ijazah SMP teti presiden kok Gubernur Jawa Timur pernah dipimpin oleh Kiai Haji Saifullah Yusuf sebagai wakil gubernur. Mik Kiai Haji lulusan madro. Presiden pernah ada presiden yang bertitel Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Mik Kiai Haji lulusan madro. Punten apa cang takdir manusia ni kami ke madrasah mun Allah yang katingki kaingki makila S2 S3 mun andi takdir jual sati kan engki tadi kula ben sampean coba ukur dia ada punten ya tore sekolah formal ya tore kula sering ngabada iman kaman ya tore potran sampean pemasuk SD SMP SMA S1 S2 S3 S tungtung S campur S degan S beken S apa juga ki kapi balik yang kurang sabar ke Surabaya pengalih ke Jakarta aja mulai munti telebeni dosen doktor profesor pro ola pro tahunan pro seki pro pokok mun tak tega titun butun jak pemulai anak sampean tapi hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibara li dzatihi pemuda ni kebedarkeun namun ku Allah situng mun ngarte ilmu agama oning halal haram apa jeung lema bektoh begitu itulah tengki mun tak apa jeng dak gunana kayak gini bagi cek pun lagu ruah walaupun hidup 1000 tahun
kalau tak sembahyang apa gunanya? Badan apa tak ada? Hidup bagaikan pungkana acem. Terus ya kok. Pani lagu lanjut. Terus lagi. Kalau berkes bayar ada tak pun ya. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Aslina ki aslina. Kau leben sampean nikah masuk surga ni aslina bening adalah kiamal. Nikah untung aku leben sampean. Maka kajian Nabi menyatakan la yadkhulul jannata ahadum minkum bi'amali. Sampian sateja gadin kemudian akhirat tak masuk surga kalaban amalah. Wala anta ya Rasulullah wala ana. Maka saya kok masuk surga je benih kalaban amal. Illa anta ghammadani Allahu bi rahmati kecuali bi Allah paringi rahmat. Artena sema masuk surga kau leben ajunan kak dinto rahmat kani serna Guste. Lah karena rahmat sema masuk surga. Lah, nang ni kekulaban sampian ate ni kebuda lega naga. Ana apa sebab? Kau leben sampian mun pa masuk surga keng marga amal. Amal saya anda laki kulaban sampian amal kamma saya anda laki naga. Amal kamma bukti kulaban sampian bajang bektona ebri rekare. Nggih napa nggih? Mancok kelu mari mancok bedengarin bekto bah bajang. Bajang ah. Esena reng sabareng jemuran, pancok, nase, anak reng kesun kopi beker apa na boleh sebelum bojang pas HP na hilang. Imis call masuk esari lo itu mudah mah HP aja bakto takut tak ada tulis apa aja ngalah uduk kapan takbir Allahu Akbar aduh ya jok ke sepeda HP ko sampai assalamualaikum ingat ke HP tok je lah siapa jang bah itu bang absaab ini na bangki karena setan ni kata ambu kagu lebih sambian ibadah ni kata ambu mun bisa pasengkah akhirah tak bojang. Duhur kerepotan, asar di perjalanan, maurib kecapean, isya kesinetron, subuh kesiangan, itu ketomanan. Mun bisa cai pabajang tak bajang sekali kulaban sampian. Keng mun bajang. Pasang kapakun bisa aja ngaji. Cara setan aku dan ni lain. Dek remah cara nama le bojeng tak peratu akhir bojeng pegenteng pa andi aroma sa bojeng abang ni ke ibadah peratu akhir pegentengan kak kurang genteng kak Allahu Akbar kurang genteng Allahu Akbar itu akhir apa omber penyakit was ni kebi setan kak si jeding nyaman awalhan si pa imaman nyaman na khonzab ni kan nyaman na setan tega apal kapi gula noleh terkepok dia. Jadi jeding ni kan benih pah ada setan dah bu walhan aja ke sampean saya audu no. Maka sampean mun kol telok malam masuk ke jeding pah macam beda orang tu dia tanya aki walhan ya ngako ko. Pola tebak kamat tua dia kedok ban canteng leceh dekanya. Lemon tepan ni walhan ni kah? Abu tak cukup sekalian niat kah? Mah krokeng canteng ke waraki ka aing nawai. Asyhadu an la ilaha illallah nawaitu sauma ghadin an adapuh entar kapasaan bareng niat sani ke magi abajang mulai tepan setan Allahu Akbar kurang bagus buk asyhadu an la ilaha illallah Allahu Akbar kurang bagus kak asyhadu an la ilaha illallah usolli fardol usolli fardhu dhuhri niat kau le pejeng duhur beniasar ko bi setan dia gelak tompes mata nek ko Allahu Akbar Allah adzan banyak takbir je kak macam sampai petong harokat gemed ban baju ngebetal ada selesai makanya jawaban ulama tarkul ihtiyat lil waswasah cara nah membecek orang waswas situng cek tengate sampai men waswas buk cek tengate lebah terakang kapi kan waswas ni macam-macam beda waswas ni kan najis mari abeco kapan keluar ngak sing alat tesan abeco boleh keluar boleh ngak sing alat tean abeco boleh tak ada mah ni dekir beda waswas ni kan najis kemi mari kemi agela
Ingat sing metu boleh, kelai boleh, ingat sing metu boleh. Apa jabok ngres dikira. Muntah apa jabok sekeng bae kelai don. Maka caran pun ulama tarkul ihtiyar. Cek tengah teh, mun waswas cek tengah. Setan saya kotok yatere laban buk. Allahu akbar tak sabihin mata aja tak sabu. Ya cek bencolok benati mun bencolok ya betal bo jangan tak sah. Dadi laban. Ini kacaran setan. Iki napa ki? Lah kaula ben ajunan mun keng ngandalakina bajang ketika dinto masuk surga tak kira masuk Kak. Makanya dulu pernah ada orang ibadah lamanya 70 tahun. Ibadah sahabita 70 tahun. Itu pun tidak bermaksiat. Sampun iya khairat cepun ulama akhir tempung bucuk lebih 70 tahun sampean ibadah tak buang sekali buku juk kencur nebak tusah ada sekali akhirnya cepun Allah ke malaikat pemasuk dia birahmati pemasuk katang swarga ngaku itang rahmat tanda orang ya Allah dan gula tak masuk swarga na ajunan kalaban rahmat dan gula masuk swarga kalaban ibadah dan kaula makle ikresah makle pangki faidana gula ibadah 70 tahun tak ala kau maksiat tembang nikmat ta dua tengal kalaban ibadah 70 tahun bi Allah paringi nikmat dua tengal ternyata tak sepenting ki rajaan nikmat ta dua kudu kan sampai ni kenikmat kapi kan keng tak ikhlas nikmat ni kamu tak sakit neng ni kenikmat keng tak ikhlas sah seikhlas sah mun sakit gigi aduh ngatela orang akan dopegel ngatela orang akan boci ngatela orang berkak cermet keng mun tempon tak sakit gigi tak ikhlas ngucai orang lebur yang kina bangki tojuk sanikah nikmat keng tak kira oning jak nikmat se oning orang se bengkong ngebitun butun bak polo dah mun lebih tun butun panto jo pahirak aduh beda bengkong ngak ada eko teti pulang buat tak ikhlas sejak beda bengkong ngamangkan kanjeng Nabi ada bu as-sihhatu tajun la ya'rifuhu illal mardo sehat ni ke mahkota keng tak kira beda sadar kecuali orang dalam keberadaan nikmat ni kalau cabut. Walaupun sampean kan ngangkup nikmat ni kamu oleh pes banyak, nggih. Andi mobil telok, pun bulan andi gaji 10 juta, padahal punten Kak. Mangkana kula ben sampean ketika lo pakai nikmat saya beda bi Allah saya pada ngaki pah ngarep nikmat selain, maka kula ben sampean tak kira to bunga magi bila. Makanya pun ulama orang sesampurna ni kebeni orang sepekal sampurna ni ke orang sesyukur ke Allah banyak meskipun tunyana tak banyak tinggal dengan ampun titik tunyana keng mun syukur banyak soki napa boleh soki tunyana pas soki syukur ni ke soki duga alengki tandi tunya saos keng mun syukur apa banyak tenang ate Kak kula sering abdi contoh ema bere andi sampai situng ning situng sampai nah keng iya aku je nikmat alhamdulillah andi sampai situng pangeran kula mun siang tak nganggur bisa ngarek lo parluan mendadak kening cual bisa titip se sampai na ning situng keng pulan asyukur ngaku je nikmat dari Allah bunga luar biasa ema temur andi sampai sanga keng make sampai na sanga tak ngide tedung kere pikiran ben malam de macarana icu bere sampai situng iblia mak le beki sampai na tibi se sanga mak le kena sepolo. Jadi ternyata tak bunga ni ke beni marga saya andi ke orang. Beni, keng kula ben sampean tak syukur kalau benikmat sampun paring akibi Guste. Jadi perasaan tomak ni kasih bahaya. Bodi nak kena gini nangis tengah imbung nangis tukupok benem babi embai tanya aki kaki mik nangis bedapa jong tang bese elang saya budi nak desa di bikota itu ambu senangis saya ibu jibi kau ikan tena ya saya ibu ambu ya saya ibu ni kapan dibeki Kak kapan dibeki beni ambu senangis sajan santak senangis tanya aki bimba beh kaki mik saja nangis jong jak bese di bikota mari ikan tena saya ibu nyampit senak kana jok segi ketang bese gelo tak elang kan engkau setia andi 2000 eko ning tambahi Kak, tambahna ben apa ya? Pahigan teh ya mak le 2000. Cuk segi ngata hilangkan nanti 3000. Teti tak kira to bunga, tak kira mari. Benih kalau ben masalah dunya, masalah ati andi perasaan toma. Makanya dalam masalah nikmat, aku nikmat saya paringi pangeran dek kaula panjenengan, maka kaula ben panjenengan bekal bunga odi dunya ni. Amin Allahumma. Mun bajana nikmat ni kai kala bi Allah, cek pikir seelang kare na pikir jadi kula ban sampean muntunya tade cek mikir seelang mun mikir seelang tak gitu tedung pikir sikit beda kan pakun banyakan karena tak nggih Kak andi peste 1.000 sabak ke dumpit-dumpit aja sak celana sak budi ntar ketuku rokok buk dufungkos paningala apa ada dumpit dah
Alhamdulillah hilang. Apa kak? Dumpit le elang je sak dina di biko. Mi syukur je elang kak. Taya le alhamdulillah karo dumpit je elang bengko ngapakun ko. Artinya ada remah. Sampian mun beda nikmat seekala abi Allah. Cak pikir nikmat seekala, nikmat segi beda ni kepikir. Tak kira banyakan seelang pakun banyakan sebe. Ada karo pintar ngocak kak mun kehilangan pada nangis dia. Cuman dia pun kitab lah la yudraku kullu la yutraku kullu mun tak bisa kala ko kapi je tina agi kapi salah tak bisa ngelakoi pada kami pola sampean oleh hidayah bisa ngelako sini kala amin Allahumma makanya beda tungeng ni kekeng tungeng lambe beda orang aku punya kejutan ke si bini aku punya kejutan ke si bini andi bese beli sepeda tak asak-asak ke si bini sebeli sepeda arami tak asak-asak cang tibing aku beli surprise kejutan deki mak si bini wah bunga deh beli sepeda. Akhirnya tompak depak gubung koni deng roman ngeng lek di mak kak lek ngeng tak ngiding si bini bodai dapur rakora pulan si bini tak lem ngiding akhirnya selaki ini ketoron kontak kayak pecekak pakun tak epatik sepeda toron kelum dapur pakai kana mayu kaki keluar beda apa kak mayu mentro tawe tekuk tanah ngapain giba beda apa mayu lah keluar tekuk kan lu kok kapan depak keluar ada ya lek ya ada elang apa kak alhamdulillah can selaki bah sujud syukur selaki bingung si bini beda apa mengaring gila kaki jak beda apa dah iya lek kok gila je endik rezeki terus bikok aku beli sepeda motor tak asak-asak ke kaki yang tibing kebaik kejutan terus bikok iki beda nak ki buru kaki pelan elok kolok tak lem nyampit engkau ngoni kaki ke dalam terus ya ada je elang sepeda bersepeda nak elang kaki mi asyukur engkau kan asyukur lek sepeda si elang je engkau pelan turun lek. Coba bayangkan, mun pah engkau tak turun di sepeda, buru pah sepeda na elang, kan makin engkau elang kia le eko. Ini kan nyaman nah. Jika engkau cerita tak tegok tak ada mun dinak sudah aja. Makin sendu umek tak gerengki. Cuman dari kejadian ni kehulaban sampian acer bahwa ketika nikmat ni kebejana ekala abi Allah cek pikir seelang pikir karina sikit beda. Insyaallah hulaban sampian ati tak cek susana. Amin Allahumma. Jadi setiap nikmat oleh Allah yang diberikan dek kau lepan cenengan tak usah saja dua tinggal saus penting akiban ibadah petong puluh tahun kak dinto tak sepenting pakun rajaan nikmat saya paring aki Allah subhanahu wa ta'ala makanya kata Rasulullah la yadkhulu ahadum minkumul jannata illa la yadkhulu ahadum minkum al jannata bi'amalih sampian kepi kak dinto tak ada saya masuk surga kelaban ngangkui amal lah tak ada wala anta ya Rasulullah wala ana maka saya kok masuk surga je bening anda lagi amal tapi nganda lagi rahmat taipun guste lah cuman rahmat Allah kak dinto caipun ulama beda seekon le beda seta ekon le salah satu cara ngak oleh rahmat Allah kak dinto kalaban iba mun masuk surga rahmat nggak oleh rahmat kutu ibadah karena muntah ibadah tak kala oleh rahmat dari ajunan Allah artinya kau leben pancenengan kak dinto ibadah seekelako ke Allah mungkin ekebay masuk surga kak secara poroben tak bisa karena mun ekebay porop na nikmat tinggal saus tak bisa na boleh nikmat selain bisa ngakan bisa aketup bisa anyabah na boleh keng pas sampai sakit gula ben sampean peng elong tinggal saparo karo keng situnga saya tak peng arok keluar kokos dari elong selaja lah tak nyaman apa na boleh ngadik bering ruah tepeni penyakit pah elong tinggal kepiro beda kan to tinggal kepi elong cak maki gulung uti akil 15 hari cak dengan balsam tak ada bau nanya arok ada bau na sakit ami pah elong tak dingin apa sekali cang gula keng komun KPP kining jaga aja engki ya mun KPP bodang tak ede kak nagin vaksin tak kok keng cek saran engki keng pada susah maki kuda kira pikiran 15 hari sakit bulan bah sakit ni bendian tak kok bah ni bini pada sakit te jompo engki pramila kak dinto kalau sudah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maka tore tua aki almarhumin almarhumat dari keluarga bapak Rifai sampun sete menter paring na rahmat ta Gusti Allah amin Allahumma sehingga almarhumin almarhumat sampun sete saya khole melemangkan kalaban kenging rahmat Allah pasalamat sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kalau dalam keadaan ngakung itu sah beda sekitar sapora kalaban perpangkian melemangkan kalaban perpangkian haul mangken sareng Allah isapora setaja tu sana amin
mana bi ampun beda tempat selangkong sae beda rawdatun min riyadil jinan samoga bi Allah yang ka yo beda ke tempat selangkong tengki boleh amin Allahumma. Nomor 2 selain atua aki almarhumin almarhumat dari bangsa sepona Bapak Rifai kauleubeun ajunan ngiring ngas teteh hadir ka haul ni kecepon ulama kulebeun sampian benih nyanda tatangga aslina nyanda abek tibi kak jadi ntar kak kantu kulebeun sampian ketika antar ka haul ya Allah kira-kira abek kana kuleku si ayah kholeh bila bektona deuni kasih tae pangki mas alamatena pasti keng bektona tae pangki pulan ngodah punten kak tak kudu tua mate nih kak pulan sehat tak kudu sakit kula pulan ki umur 30 tahun pada tak temu cak mati di budi kak iki menteri ki lanceng umur kapi amin mun masalah mate na mate kapi keng bekton tae pangki pramila gak dinto seidentek kula ben sampean sehari semalam nika mate ngare asli adentek mate keng identik sambi ngare ka pasar adentek mate keng identik sambi kapa sampean mangken ngaji nih adentek marina pengajian cepon sera pengajian mari kula ben sampean ki odi mangken kula ben sampean asli adentek mate keng identik sambi ngaji makanya bagus adentek mate ini kekelaban kelakuan bagus tapangki ben pate kak dimah tergantung si identik biasa na orang ini kebekal tapangki kelaban pate tergantung biasa na identik kak di makenengan mun identik pasar to ampo mate pasar kan mun nulian si identik sabe ampo mate asaka kulandi matuah ering mate asaka kira-kira mate ini tak milih orang sehat tak milih orang sakit asaka nih kak cek saking bedi bungkona pula tak nyaman boten asaka kol 11 itu menyandar ke bungkona pau tatang ke sekali ke itu rotnya kukeng istirahat kol 12 datang di leke pakun nyandar ece ke itu kok keng tedung kera asaka nyandar ke bungkona pau mati saya nggak sampean mun asaka kak saya ngajak nyandar ke bungkona pau nyari bungkona kurumis deh ya insyaallah tak langsung mati apalagi kelenger gelu iki wa kam min sahihin mata bi ghairi illah banyak ring beres mate tada markana wa kam min alilin asahinam minat dahr ben banyak orang sakit etek dentek tak lum mate tina cek cekel kula mate tibi je keng dari debu ulama kak dinto ternyata tak kotuh orang mate kak dinto sakit tak kotuh orang mate nih ketua tak kotuh sebab perkara raja kak iki napa ki terus kadang keng tatal ke ulan jantung tak kuat mate keng tapak-pak mate pula bu ijeding mate banyak elong compok keng yom cium mate sepeda motor nyium metrek santak senyium teguh pendarahan cang tibing terus selamat tuh di ke rumah sakit terus bunte bi malaikat terus pu rumah sakit nyabe mate tak bisa mati kuluban sampian nikah keng cuman mun kuluban sampian aroma saja bekal mati cepon ulama seten pun tenah orang se aroma saja abe bekal mati sepertama an-nasat fil ibadah semangat di dalam ibadah tak enteng kuluban sampian amin Allahumma buktena ribaring ketika banyak orang mati kan aroma sekuluban sampian cek mati thank you kak tatang ke cuborok mati cirojo mati mor mati kapan pengharam tak kok mati giyak abu saya tak teman Jumat roh udah ada mangkat kak engki na bangki selok teman adik kiran atuh noro aun coran kembong maca burda kak sedih ke orang ini mau ngak ke mati mak kita ibadah makanya pun kanjeng Nabi ada bu kafabil mauti wa'idho cukup ingat kepat ini kebay mau itu tak usah ngunceng kiai untuk pengajian sampean sepenting kor bisa ingat cak abek bekal mati bagus tibi maka ada kuliban sampai nikah sunat taki ziarah kubur kuburan ini kenapa faidahnya tadzkiratan lil maut ketika akan telah patok ke saya Allah idinna kulaku tanpa belian kada ariya saya kenengin tunya ternyata kulaku makiro tingkat beluk tak kenengi akhirah kuliban sampean beni cuma ma pernah roma tunya ya akhirat pada ipa pernah roma saya tunya kak saya kenengi apa aja keng cuman sekeleroh mun kuburan tak apa pernah kalau benar cara ma pernah kuburan cepun ulama kalau bentelok perkara kuburan kutu pernah sepertama bis sedekah kata nih sampai ke Daja sampai ke Tanjung sampai dek pasar Selasaan sampai dek ke Bunda Jaga Batu Mermer kan banyak yang dikut canteng tinggi kak onta laki tore mun sampean lebet ke Daja nih kamasang apa tak masang
si masang. Si tak masang, si tak masang. Coba mun sampean lebat di kepah nuku obeng 110.000 atosan ben poluan du lamber mun kudu masang berempat. Ongguan 100. Ya, siapa sih masang 100 ya? Obeng adu lamber atosan ben poluan mun kudu masang berempat saya pasang. 10. Dekung lebat boleh andi obeng 115.000. Berapa saya bagi? Lemai, bukan pentran ben gulanya mana kai. Dekung lebat boleh andi obeng 116.000. Berapa saya bagi? 1.000. Tadi gelak masang 10 juga nih keng lampu kan. Keng ada sekenean boleh bes. Cak sikeng biasa masang malam male pentai sosok tanya kisah ngang ibu. Mangkana kudu sering ngebeda mun sampean tadi tukang siara amal mun asa kelangkong kare ngeberi ni kesesuaian kiben orang saya beri mun orang ngaberi ning saya ibu saya kelangkong jeung lanceng aberi saya ibu sekelangkong cukup ka aberi 2.000 sekelangkong menteri terima abi Allah jadi ka cukup mana beri 5.000 palanjengan motor sekelangkong sampean sabareng menteri terima abi Allah menteri pereng nebelisen deui aberi 10.000 palanjengan boleh motor sekelangkong sabareng amal menteri selamat perjalanan mulai tidak dintangan di Allah epering balsen dunia akhirat ya mun 50.000 pakomuan baru matur sekelangkong ke abang sabareng amal menteri Allah subhanahu wa ta'ala perjalanan selamat sampai tidak dintangan sampai mulai boleh ben sampai menteri masuk surga ben jemaah kuah mun beri 100.000 cak ambu mun tak teu ari compet saya sekelangkong ya kan sesuai catur kadang ngaberi ning 1.000 deh ke pas saya kelangkong teu ngabuk pesena kerendengan jon telaki kecanteng lopot sing ngon telaki depak kada jena pasar Selasaan pesena sehari kuwi temui dina orang kan mikir mun masang 1.000 ni ke bisa masuk surga anu apa masang 5.000 kak kabela aki tika si masang 1.000 je tak nanding surga 1.000 mangke ongke lah na cak gemi mangke 2.000 wah surga ning 1.000 tak usah surga kak tukang becak ibu tu mermer pasar deje tamperu tukang becak kak di kantor becak mun kabere berapa kak 5.000 le tak oleh 2.000 kak nyampit tukang becak ya tak pok sing kalek mun 2.000 kok keng penter orang ngepah ngocak tak oleh 2.000 tina ada ya kok tukang becak mikir tebang tak oleh sekali ya 2.000 lo apa-apa ya ongke nja kapan ongke pah yang kali pasanta kapan ngebut pah ngocak sino pak ambu arab le abu maki becak mun santa ngari kapan labu mati deki kae nyampit tukang becak ya cek lah 2.000 minta selamat kakek ego majar pulanding 2.000 paten naga ka swarga bah majar ning 1.000 masuk swarga ben jemaah de emak saya guana mangkana sia wagi berangkat ke masjid ngak gelek roh sampian buk tekok selaki ni ke kelopai ke masjid dah kak iya le nyanguh enje sedia terkadang selaki atanya pese 2.000 beri 500 bimbuk mereka hari ya dia mun ke masjid deh kok ini beri 500 kota kamal kapan aja dan pani pasang kolonter sama masjid atau le kapi deh kak nyangku genteng ngabubung geger padahal gak dinto sebekal teti lampu na gulaban sampean ketika mati sedekah makanya Allah cerita dalam Al-Quran Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin orang saya mati mereka anyuon ke pangeran ya Allah kula cak tak mati ya haram tunya bagi masjid kapi kula cak tak mati ya haram tunya bagi gajatem kula cak tak mati ya haram pese bagi madrasah beri dem maka titipongki beda kesempatan ke masjid banyak banyak kak 2.000 per Jumat sebulan andik 10.000 sampian thank you setahun sekalian beda je teman nyapur making 10.000 kak kajatem ni kenapa napoleh berdi keng ngusar cetak kamu tempat kamu haroman kak dintu faidan raja man masahayaduhu ala ra'si yatimin rafa Allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah mun beda orang yaum asyura nikah ngusap ke cetak kajatem setiap situng obu dari cetak nikah ngangkat derajat dari orang sing ngusar mun jatem obung 2.000 derajat yang kak mun jatem obung 4.000 sing ngusap 4.000 derajat yang kak beda saya tanya mun cetak ke gundul kok tahu tu pak kecedak saya di mana saya yosar je
Ia pala gundul yang kebeda buung. Cak ni tereng penggalan salah tak beri peseng usar beri ya karo. Orang ngongke apa hongke kia ka pentas tak beri peseng usar pacek kaji na ubung jauh tempat ke bulus-bus. Salah tak beri entar katas pakai yang teratanya embuung mariala ke ego. Penggalan penggalan mung an bener ta. Tak ada pita neki pramila gak dinto. Pongki beda kesempatan long molong kan titik tinggi kak ben boleh kula ben sampean nyumpang sering kula ngabala setiap ceramah pembangunan masjid kula ben sampean nyumpang ke masjid nih kak setiap kau leban panjenengan wafat setiap kau leban panjenengan nyumpang setiap masjid nih kak yang kui abajeng masjid yang kui ngaji kula ben sampean sete maka ganjaran kak dintoh akili dek kula panjenengan aslinya sedekatin jariah nih bi ulama yarti wakop tapi tak kutu wakop cepon ulama maki abri ke wakop pada tidak kutu masjid tanah punten masjid ini kan le wakop kula ben sampean nyumpang saibu kan beni wakop nih ke saibu nih kak tapi maki beni wakop bi kulit sumpah ngaki dek ke wakop dek ke masjid sekak di masjid ini kejihaam bersifat umum maka setiap masjid kak dinto yang kui ibadah kencerna akili dek kulit sampean tak buambu amin Allahumma jadi pertama kuburan kak dinto bekal terak kalaban sedekah. Nomor 2 biqiyamil lail kalaban ahli jaga malam. Alhamdulillah mun am bener tak kubatir insyaallah pun malam jaga kapi. Amin Allahumma. Makane sape. Ini penting lah jaga gelu kak. Pola gua malam pah binar tengki bu. Mungkin makane sape gua malam makane mari makane sape pah binar sapian. Ya audu bu. Bejeng malam mun sampean sa bejeng ketibi tako selake jaga. Keng mun nyeuk naring lake cek pah kurdut sarung abu. Jaga kak jaga. Ya jaga engko. Hanya mun kadung jaga punya tahajud ya tahajud dek ini. Mun sangka saaba jengah tengah malam les sobaya karena siang alako usaha aki sebelum sopu sambian. Teti sopu na pengadaan masjid ki tarhim. Salatu wassalamu alaik. Nah, ini ke tarhimnya mana buk? Seagabay ini kanya mana? As-Syekh Mahmud Khalil Husairi, sahibut tarhim al-Baghdadi. Keng biar yang bener bah yoba apa? Lik mu'alik. Ini mau dimalik mu'alik di sambian kan? Ini ke solawat nida berisa ada wakil solawat tarhim. Yoba lik mu'alik. Pula salatu wassalamu alaik. Kapan mu'alik? Ada menarta sekali ring Madura nih. Jadi ketika tarhim nika waktu sopu kita masuk tetimun panjenengan dalam keberadaan abunguh cepon bahasa besana ngiding bahasa kasarah tuli abajeng niata kita tahajud nika kenging sepenting kita adan. Jadi bisa tahajud nika sebelum sopu tak kutu kol telok mun sampean sejaga kol telok sengkak uta beki ngantok. Pertama sedekah. Nomor 2 biqiyamil lail. Nomor 3 panapa kuburan nika bekal terak biqiraatil Quran kalaban ahli maca Al-Quran. Mangkin nika zaman ampun akhir kak Quran mulai banyak tak ibecah. Arapa tengki kelu saya sabek mangkan tak ikatela. Maka nagen mangkin toleh Quran nika cek tas ngatas. Eka mas sajada yang par ya ada beri katok ya tas katok di Quran dah sabek. Tetiba na bejeng ikatela Quran nika. Mari apa jeng cek ndrece kemun tak tega Quran nika ibecah. Pala sengkap tikal janya abenya. Saayat pun mari apa jeng 5 bekto sampean 5 ayat sehari semalam 10 hari seket ayat sebulan terus seket ayat tak ikhrisah mun sampean tempo nang tenang tambah ngecidu ayat 3 ayat tempo na cek tenang tambah sama kra bisa salemper 2 lemper pada kengke akhir seayat tak napa sepenting istiqomah khairul a'mal adwamuha wa in qallat sakus bagus kelakuan ni kasih bisa kelakuan terusan mungkin legan didik. Mari duhur buka a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Taha sadaqallahul adzim benten tak apa pala akhir mari asar bismillahirrahmanirrahim ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa sadaqallahul adzim insyaallah kompo yang 4 hatam tohen aja. Keng ni lebih fokus etempeng tak ngaji sekali. Kula ban sampean mangkin andi kompoi 5 hatam surat apa? Lo tambah hatam karena kula ban sampean mun ngaji karo ikalak sing Ramadan tok nika sing ngaji mun beda emik kalau kemun teu emik kata ngaji.
Nggih dah bangki. Ketika makin tori long molong buk, mereka katu sampai nyari katok. Eka masa jadi ben ruku igulung beri katok ya deng pah Quran sabe. Pernah bejeng pasti eka telak Quran ni. Cek kamu tak teke ngaji gelu. Mun katok tandi nyari kerdus sehari misi kosong roh. Mun kerdus sehari misi kosong tak ada maki beda esena tak apa-apa. Tetapi mun ngaji sengkel lengakan sehari mi mata aja. Nyaman oleh 3 bulan sampean. Setelah Quran tak luang orang aja lempo engki. Dasan misan segala. Mentir Allah pada selamat amin Allahumma amin Allahumma pon jadi kelaban hadir ke acara haul sepertama kau leban ajunan atwa aki seteja almarhumin almarhumah dari keluarga bapak Rifai semoga Allah selamat amin semoga Allah kenging rahmat Allah amin sehingga seteja sesuai sareng Allah isapora benten kul yakin hakul yakin seteja bengasupuna keluarga bapak Rifai ka dinto isapora sareng Allah karena kanjeng Nabi sa'adabu tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya maki banyak tusah keng mun iya khole kemetu sana tidak sekali. Nomor 2 kalaban hadir ka haul tore paye ngak ca abe bekal abeli ka Allah mun aroma sa ca abe bekal abeli ka Allah kuleban sampian paste ngas teteh di dalam ibadah. Nomor 2 ketika tusah kuleban sampian nyuun sapora ka Allah sehingga orang searoma sa bekal abeli kelem kopur kuleban sampian cukan ayap siap untuk masai untuk masalamat ilmu kubur. Penapaan saus bisa masalamat ilmu kubur? Sepertama cepon ulama bis sedekah, pabanyak sedekah kak. Kendidian keng panuleh, saebu keng penare, wala banyak panabit. Engki na bangki. Mana beri 1 juta langsung eman, keng mungkin 2.000, mi pala 2.000 nih kesek terima bi Allah. Tapi pangki, mal amal masang mun andi, mun tak andi ya tak apa-apa kak. Pada tak andi, keng mun andi nyumpeng ke masjid salah ganjar na agili budian iya akhirat numpak masjid sampian titinang suratul mustaqim orang sa kurban numpak sape sampian senyumpeng ke masjid numpak masjid neng ibun mah tergantung sompengen nah iya papa ada ya mun nyumpeng 1 juta neng pa imaman bun bodok roh mun beri 500 pangtapangan ibun tengah mun majar 100.000 dari ibun timur ibang labang deh mun masang 20.000 asana pelaka pang di luar na roh mun masang ning 1.000 ruah neng dekondek bebe roh masjid mangkat orangnya geger ke baboy punten kerja tak kutu banyak nyumbang nih kalau kutu banyak sepenting tak didik sedekah nomor 2 qiyamul lail ahli jaga malam nomor 3 bi qiraatil Quran kor telok nih kayak kelakoh insyaallah kau leban ajunan akhirat kuburan bekal selamat terjukan tambai kalaban riwayat si masyhur ahli maca surat tabarok ba'dal maghrib pun malam biasa aki maca tabarok orang si ahli maca tabarok setiap malam maka gak dinto bekal irak tak kira terus dari siksa kubur mentir bisa ngamal lagi amin Allahumma. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah sagak dintoh kiran si bisa pada pak ben si bisa sampai yaki nyuwun sapora atas setuju kekurangan ban kekeliruan mana bi bener asli fadl doa iki mana bi bade salah asli ombor dari keentengan ben puten kauliti dari si ombor dari keentengan ben kebutuhan puten kaulitibi nyuwun sapora ben nyuwun pelarasaki alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallah wa iyyakum ila siratil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.